Highway Mission Center am Gulhawan Bune pen he Hat chom khat ki khan zong leo han Hat ve ki mu ko ki di pa ken i ki zingu han ki mu to ki ka si vi Ya kan tok da November chawang ko nung kisai la ya he Golhang Korsaya Lagu Korsaya in langa kile yang tam ta hong dai tan ka hi kim pe nu hin mi som li la mi group security chaplain kitio warden councilor hoge ga bona ki ko mai la mi som nga la gu mo to ngi la ya yum he pasal ngan mi som gup le na som gup la gup kitio he ai Highway Mission Center a he he em ra hỏi giờ sang á ai trai vì đôi cái cặp tài cái thế có lâu cho anh cái xe gì ta Bong sa chang pa ko nu doi bong sa chang pa me Hawaii mi a kyo nu he bong sa chang pa me ban me pa ke pa lo he Hagup ki khoma laban mana ki khan ai tai kan chai ke lung set num ta hin khu ka man we ngai lun ta lun set num ta hin khu lai ka man mun tina ki su khom wa hagup kom wa hagup ki chai se le thase le mi li mi nga mi gu pot do ya ta chu atha hong lu zia ita chu ki khoi khom na ka ne ju hin lung set ta he kyo he tu ni chawang ko kaman liu hin chawang ku in aid of MI building construction stage lang boy piu hin na sound system lang boy piu hin ni pi to na ding ang hu VIP guest so to na ding koi tabang Highway Mission Center MI building construction na panlan no mom jong le ki za to a sum za khat jan ya long ki tho pi the mi hin kho sem pha ki ti hi pathin na to la ni nga len pe nei tai nem khat hin ko ga sem phat ki ti hi koi mana mo zo lo hin a chu choi mem khat hin kho sem phat na dinga ki bol hin